evangelist tuone. Unawakizi wanapendeza. Nani tunataalamu wetu wa injili. Alafu na tuko natembea tu, tuko na delegation ya Kifukutu moto utaleta salama. Haleluya! Kwa kipindi cha sifa na mabudu, usipokee hizi sifa Mungu wetu. Tazama, tumekutolea na sadaka za shukrani, tumezitoa ni kwa moyo. Ndio maana Mungu usipokee, maana ni sadaka ambazo tumezitoa kwa moyo. Usifanye kuwa dhabihu inayokupendeza.
Shika sana ulicho nacho. Mtu asitoe taji yako. Yeye anayeshinda nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. Naye atatoka tena, naye hatatoka tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu, jina la mshi wa Mungu wangu. Yerusalemu mpya unaoshuka toka mbingu kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya ni neno la Bwana. Basi kwa majina ni Safari Jeremia hayo, Pastor Evangelist Sebuse Munigi. Mungu awabariki sana. Tema ya kusudi yetu leo, shika sana ulicho nacho. Haleluya. Kwa sababu kunakuwa tofauti ya kushika kitu fulani, lakini ninataka kufungua neno ambalo linasema shika neno la Mungu ambalo Kristo, ambayo ulipokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya kuamini. Kwa sababu Biblia inasema kwamba wale ambao watakaoshinda na kushika neno la Mungu na kushika kile ambacho walicho nacho, aseme watapewa taji la nini? Na uzima. Kwa sababu shetani anaendelea kupiganisha na kupiga vita, kusema kutosi kwenye msimamo na kukupiganisha, kusema kile ambacho ulichoshika utakuta nini? Stana fanya nini? Akupatie mambo yasiyokuwa na maana katika maisha yako. Amina. Lakini sasa tuone faida kwa wale ambao watakaoshika kile ambacho walicho nacho, yaani neno la Mungu. Amina. Neno la Mungu, watapewa taji isiyofanya nini? Isiyoharibika. Mungu alibariki neno la Mungu. Amen. Mwenye haki tena na kweli, akifungua lango hakuna wa kufunga, na akifunga lango hakuna wa kufungua, akiokoa mtu hakuna aweza zuia, hakuna aweza zuia. Ameweka lango wazi, liko mbele yako, uingie humo wewe, uokolewe, ushike neno lake, utatiwa nguvu.
Akoti ni jamaa ambayo inaokoka, ikasema hivi wajene wanaendelea kujiorganize juu ya kuendelesha habari njema, nao wanasutenira wajene wote ambao wako hapa na $100. Na ile $100 ni kashe tushaipatia wa presida wa organizasyon yenu, na Mungu awabariki. Tulinde ukimya kwa msa tumalize mbio. Tumetumika hivi. Groupe Sainte-Voix, Bethel. Uniforme walipata 19/19, réglage guitare 2/2, chanson 6/7, note plus, marque bien, ou bien très bien ou excellent. Thème, fond du thème, excellent. Motivation publique, excellent. Sadaka wakatoa 10,000 francs wakapata bien. Palmarès jour ilikuwa balipata très bien. Alors, traction, wametumika hivi. Uniforme 34/34. Réglage à guitare 2/2, chanson 6/7, note au diapason plus, au excellent, thème fond. Excellent, motivation publique, excellent. Sadaka wakatoa 30,000 francs congolais, wakapata excellent. Injili tiazo sepake, wakapata uniforme 29/29. Réglage à guitare 1/2, marqué excellent. Chanson 6/7, marqué excellent. Note au diapason wakapata excellent. Thème wakapata excellent. Motivation publique excellent au plus. Offrande au sadaka wakatoa 20,000 francs congolais. Parapanda CFCE Munigi, uniforme 24/24, réglage à guitare 1/2, chanson 7/7, note diapason bakapata excellent. Tena thème excellent. Motivation publique excellent. Sadaka walikatoa 22,000 francs congolais. Usindi SDE walitoa 38/38 uniforme, réglage à guitare 2/2, nyimbo bakaimba nyimbo ya 5/7. Korali za leo zote zepansi zinapangiwa, hakuna yenye hatuseme zepansi. Amena, tushasema uamswete 24. Alors, est-ce que tunaweza chapia kwaya zote makofi zimetumika leo? Nje wanapeleka pale nje na wana miremetre mchungaji na lile timu lake na watu 32. Watu 32. Halafu komite itafanya kazi pamoja na mchungaji na baraza la mchungaji, na mwenyewe hatakuwa kwa hii karatasi asilete kavuyo, sababu ni haiko msaada yenye itakusaidia, lakini tu ni ukumbusho. Waimbaji wa kongamano yote kwaya 18 zilisema ziache souvenir d'amour kwa hii santre yetu kwa ajili ya wajane na mayatima. Mutapokea vile na Mungu atawabariki. Wa kongamano hili au viongozi wa makwaya, na imani ya kwamba sote tunasema kanisa la Carmel, makaribisho uliotukaribisha mchana wa leo, Mungu awabariki sana. Tunakaribisha mchungaji kwa kukaribisha mkutano. Ambayo mmefanya vizuri. Ile kazi ambayo mmefanya hapa, tunasema Bwana awabariki sana. Na tungali tunawapenda. Kama Mungu anafungua milango tena siku nyingine mkuje, tutawakaribisha. Asante sana. Tusimame basi tuombe Mungu kisha tuachane. Katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru sababu nguvu zako na uwepo wako umeonekana katika mkutano huu. Wote ambao wamefanya kazi na kukutumikia kwa ushujaa, Bwana wa mbingu uwabariki sana. Ninaombea hata safari ya wapendwa, tembea
Ninaombea mipango yote ambayo imekwisha kupangwa kwa ajili ya kazi yako. Bwana, waipange wakiwa pamoja na wewe, na inapotimilika siku kwa siku, sifa na heshima zitaendelea kukurudia. Utubariki sote na ututendee mema kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Tunafurahi sana sisi wamama wa UTM Sipaje Karmeli kuona wavijana wetu wamefanya evangelization ya kutembea kwa kanisa mbalimbali, wamefika hapa kwetu Kibumba. Tunashukuru sana na tunawashukuru kwa kazi ambayo mnaendelea kutumika na kufanya. Mungu awabariki kwa kuangalia wajane na mayatima. Sasa mwa hivi yote kitu gani unaona kimetufurahisha mwa hivi yote venye hii kamati ya Tournoi d'Evangelisation imefanya kwa mwana mkwaya? Kitu kinatufurahisha ni nyimbo na mahubiri na kazi ya kusaidia wenyewe. Sasa vile watu gani wenye Tournoi d'Evangelisation imesaidia wenye wazoezi kwa wajane na mayatima. Haki ni jambo lenye kufurahisha. Ndio kabisa. Sawa, tunashukuru sana. Unaweza sema nini, pendekezo gani au maoni gani au recommendation yenyewe unaweza kupatia sie sawa vile kamati ya Tournoi d'Evangelisation kuhusu vyote vinaona kwa siku ya chenye mimi naweza sema kwa ile ni kusema asante. Tena muendelee kutumika ile kazi, kwa sababu vijana wengine nawe wataona wawafuate, na mwenye alirudia nyuma naye akuje ndani ya ile kazi. Juu mnafanya kazi nzuri sana. Kazi ambayo mmefanya imetufurahisha na imeleta ufurahio katika mji wetu wa Kibumba. Kwa hivyo tunasema asante kwa ile kazi ambayo mmefanya hapa, inaleta uamsho na inaacha tena watu wanachangamkia. Sasa kwa vile vyote kitu gani chenye kimefurahisha zaidi kwa vile vyote vyenye mtendeka? Kitu ambacho kimenifurahisha ya kwanza ni umoja ya wavijana wote wa makanisa mbalimbali ambao wamejiunga fasi moja kusudi watangaze injili ya Bwana, kusudi wale wanaokuwa wapagani waokoke. Na neno lingine tunashukuru kwa sababu ile kamati imewazia kufika Kibumba. Kwa muda wa siku nyingi hatupate watu wa kutuletea injili, na kwa kujitoa kwao wametufikia. Tunasema asante, na ile ambayo mmefanya imetuletea uvutio tena, kwa sababu imekuwa mwangaza hata kwa makanisa zingine ambazo hazijiunga pamoja na ile komite yenye mulishaunda. Na kwa hivyo basi, Mungu awabariki, muendelee mfanye kazi ya Mungu, siku Yesu atakuja atawalipa. Sasa unasema nini juu ya kwaya zenye zinaweza penda au zinazia jiunga kwa hii kongamano ya Tournoi d'Evangelisation? Rekomandasyon yangu, ningetia mwito kwa vijana wote ambao wangali na nguvu kumtumikia Mungu, wajiingize katika kongamano hii ya Tournoi ya Evangelisation, kwa sababu wakati mtu angali kijana anapeleka injili inakuwa vizuri, na Mungu anamubariki na anamupa maisha tena mazuri ya kumtumikia. Ndio maana tunasema wa vijana wote wa makanisa mbalimbali na masandre zetu nao wajiunge pamoja na ile kongamano ya Tournoi d'Evangelisation. Chers bien-aimés, nous c'est le Tournoi d'Evangelisation et concert de la paix édition 2025. Voici encore sur notre bon programme qui vient de se
tenir aujourd'hui le 18 mai 2025 ici à l'église de la 8e CEPAC Carmel Kibumba. En tout cas, c'est une activité de compassion qui vient de nous réjouir tous. On a partagé ensemble la parole. On voit toute la population est motivée par rapport à cette activité. Et surtout que c'est une activité qui demande votre soutenance, moi et vous. Ça nous demande tous de soutenir cette activité pour une meilleure progression. Et surtout que nous disons grand merci pour tous les sponsors qui ont failli de mettre leur main sur cette grande activité du TSPD, une activité de compassion et cohésion sociale. C'est une activité ou une approche qui met ensemble plus de 6 églises, dont l'église 8e CEPAC, l'église, il y a l'église Bethel, il y a plusieurs églises, CBK. Nous sommes une composition de plusieurs églises aussi de réveil. Il y a ZR, EZE, EDV, sont les églises composantes de cette grande activité. En tout cas, nous vous remercions pour votre appui financier et nous vous remercions aussi pour votre grande motivation. La population chrétienne a besoin de votre aide. La population chrétienne a besoin de votre soutenance. La population chrétienne a besoin de soutenir cette grande activité, envie qu'on puisse faire plus des activités. Nous vous rappelons que nous sommes l'activité TSPD ou du tournoi d'évangélisation et concert de la paix et de développement qui a besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin de votre prière. Appuyer de telles activités, c'est une grande chose. En tout cas, nous vous remercions et nous remercions aussi les gouvernements en place qui continuent à nous tenir mais fort sur la sécurité. Merci beaucoup et nous vous disons merci. Suivez notre chaîne TSPD Média. C'est ça notre chaîne. Pour ceux qui auront la chance de naviguer sur notre chaîne, il y a toutes les prestations et toutes les informations concrètes sur les activités du tournoi d'évangélisation et concert de la paix. Merci beaucoup.